još jedan video FIFA 15 Squad Builder. Znači, ovo je moj prvi video na Produce Gaming kanalu. Hvala Produce Gamingu što me prihvatilo svoj tim snimanja. Znači, sad dosta snimam na ovom kanalu, više ne na Spikehead kanalu. Tako svi koji ste gledali na Spikehead kanalu, dođite ovamo. Zato što sad ću sad ovdje snimat. Nas trojica snimamo, znači Ivan Gamer 1.3, znači Produce Gaming i ja Spikehead. Pa zato što bilo bi bolje, zato što Produce Gaming nekad ne može snimati videe, pa zato ja i Ivan Gamer možemo snimiti nešto. Ajde, znači da krenemo. Ok, čekajte samo da ovo pomaknem. Ok, danas slažem serije A team, seriju A. Dobro. Tim je onak meni predobar, jer samo neke pozicije nisam imao, pa sam morao stavljati informe koji su, na primjer, ko Sherdan Shaqiri, on je sam, morao sam ga staviti doma zašto nema nijedne druge bolje kartice. A znači da ne pričamo o tome, da već krenemo. Znači, na golu imamo Handanovića, znači Handanović, on je predobra kartica, najbolji golan u seriji A. Mislim da je serija A i Liga 1, nisam siguran, no mislim da je serija A. Znači, 87 diving, 82 handling, 86 reflection i 84 positioning. Znači, čovjek Handanović je predobar golman. Svakako preporučujem. Bit ćete zadovoljni kad ga budete imali. Znači, sada na srednji centar midfielder, to je Nemanja Vidić. Znači, Nemanja Vidić, on je tu sa Balkana. Znači, dobar je, ali da ima pace-a bio bi još bolji. Znači, to je sve u njemu. Znači, 84 defending i 83 physical. Znači, previše ima fizikala, to je super, neko smatrate loše, nego fizikal mu je onak baš jak, baš je dobar, baš je čvrst igrač. Znači, sada na ljevi center back, tu je Barzagli. Znači, Barzagli, ili sam mogao promijeniti, a dobro, nek sad ostane ovako. Svejedno i tim svejedno ima sto kemistija, tako da nema veze. Znači, Barzagli, on je dobar igrač, igra za Juventus, isto kao Chiellini, znači 75 pace, a dobro, nije loš. 86 defending i 79 physical. Igrač je predobar, isto nešto kao Chiellini, samo jednu ocjenu manje. Znači sada na desnog centerbacka to je Chiellini, znači Chiellini isto Juventus igrač, iz Italije je, kao i Barzagli, znači 76 pace. 80 defending i 86 physical, znači on je tank. Teško je srušit, nije baš ništa teško, ali igrač je onak dosta čvrst. Znači sada na CDM, znači tu je, mislim da je Daniel De Rossi, nisam siguran, ne znam ja baš imena, znam sam prezimena većinu igrača, znači De Rossi, 60 pace, ništa je slabo, 82 defending i 84 physical. Predobar je, ima medium i high work rate, ali to neću spomenuti u videu, sam da kažem. Znači sada na desni center defensive midfielder, to je Sherdan Shaqiri. On je center attacking midfielder kartica, ali sad se njega stavio zašto nisam imao nijednu CDM karticu. Znači 90 pace, prebrz je, brzina isto koliko Neymara. Mislim, 84 shooting, 86 passing, 90 dribbling. I physical, ali dobro, physical nije baš toliko. Znači, kartica njegova nije toliko skupa, iako dođe malo. Mislim da je oko 80.000 coinsa. Pa zato je to. Sada na right midfielder tu je Callejon. Znači, Callejon, on je iz Napolija, Španjolac, igrač je predobar, 91 pace, 85 shooting, 86 dribbling, a ovo ostalo mu se zamjeriti. Znači, sad na ljevog midfieldera tu je Mertens. Znači, 89 pace, 80 shooting, 84 passing, 89 dribbling, a ovo ostalo možemo ostaviti sa strane. Znači, stavio sam njega zato što i on je isto center attack midfielder kartica, mislim. Ali sam sam njega stavio zato što kartica mi izgleda prebolesno, znači predobar je Mertens. Znači, sad na lijevog napadača, to je Carlos Tevez. Nema šta da se priča o njemu. Samo da mu nisu skinuli pace, prije u FIFA 12 ili 13 je imao oko 93 pace. Nisam siguran,
nemojte me treći za reći, znači 86 pace, 86 shooting, 87 dribbling i 84 physical. Htio sam staviti njegovu motom karticu, ali kartica je preskupa. Sad stavio sam ove informacije da dobijem na pozicijama malo, inače ne bi. I eto. Sad na desni attack, na desni napad tu je Higuain. Higuain isto igra za Napoli, zato sam tu stavio Callejon i Hamšika. Znači 81 pace, 84 shooting, 80 dribbling i 77 physical, to pa onak možemo zamjeriti, ali dobro. Znači to je serija A tim, mislim da možete vi puno njih napraviti bolje od mene, ali to uvijek kažem na kraju videa, ne znam zašto. Znači tim košta oko 258.700 coinsa, tu to piše kao price band minimum i maksimum. I tu je kao, tu vidite to kao 100 kemistrija i 3,5 zvjezdice bez na klupi ikoga i formacija vam je 3-5-2. Vidite, to je 3-5-2 formacija za ovaj tim. Dobro, ako ste uživali u ovom videu, lajkajte, subscribeajte se, šerajte naše videe da ljudi što više nas gleda. Znači, ako ste uživali u ovom videu, bok!